Kopano ya komiti petition ya ANC yeo e bego e tshwanela ke go ba e swere lehono go sotlha bokamoso jwa Presidente Cyril Ramaphosa a senka ya thoma le go thoma. The meeting did not even start because the meeting itself started in a wrong footing. We had a national chairperson speaking to you guys, preempting the outcome of the meeting, and then we got to the meeting, and then many issues were raised about the report itself, which was not processed by the officials and NWC of the ANC, and also the report itself that was going to be discussed in the absence of the president, who is a deployee of the ANC. Bahlankedi ba latofatšana ka go hlolana ka diolo, seo se ra gore ba boela gape leanong le liswa. The NEC in its wisdom today decided that they would like that report to be given to the officials of the ANC first. The officials must process it, convene an NWC. Once the NWC is done, we will convene the NEC, and we should do this before the 6th of December. Ge ile sefepisegolo sa mokgatlo parlamenteng o re ba ya go letela ditlamorago tša kopano ya komiti petition go fa komiti ya ditherišano ka go ANC parlamenteng. At the moment, I don't have any position to communicate with caucus because the NEC still have to process this matter. Ge le bokamoso jwa Ramaphosa ga bjale bo ka diatleng tša maloko a semphato ge le bao ba bego ba emetše go aga gagwe ba gare go lautša mefaka go itukišetša ntwa.